Kaseng samla maulai pelun hakan hendruk tarik unaitung kelalit ya kendo yang menteri sarkar ubah kami ketenat penroisor ubah senyau bahalang dahar. Ban penpa begejing benyau halor kejing wan anyot hamarten mauyong nadu nasor jawai ban naga ketem sipai ke badan umroy. Presiden Kaseng samla maulai pelun ubah Samuel Biam uloong baka marten kladon mentala propose nem tam. Ban mensyua habala shnai kene kejaka berat nyot tang manlum nyot hapo laipo hajar ngut kibreu. Hendrai menta kejing don breu kala kenjo daki paulak ya keba kene kejaka te nyot kan omla ban kerdasyu. Uloong baka basung lengo kalong bayau nyot hamarten om de satiau balalum tang nasor shlong ne na kapsor. Hendrai lawan te nyot nadu nanong ba jawai bat naga ketem sipai ke bandar ribhoy. Bat kene kamlong ke behap setia nama kene kejaka lumnyot kala shlei lupa de nyot bat kipat ba kathan maulai kilamat de kejing na kejing semai utung kene kejaka te nyot. Uba Samuel uloong bag sarkar kala penken ka kendon ha kaba kalabo ya ka biomedical waste hamarten. Namar kadai banjengai sanspa meter na kejaka sa kibreu bat kaseng samla maulai pelun kala berngem belada ka sarkar kam syemkia kejing dawa. Kipat ba no maulai kin mi surok ban peni de kikam. Na kaliang ubah senyau balang dahar uloong bula kular kinong yalam kaseng samla maulai pelun ba uncim kia halor kejing dawa jongki ban ulet jurip hiru dalade ya kamarten ban pet kejing long jengman jong ne kejaka te anyut uloong bag sarkar kadan kejing tumu ban bo kejaka lumnyut hakaleng ki benta jong kejela bar kejing wat jaka kadang yach kemat bar sarkar kan omle don bor laragi pat ba ki persya ban bo ya kejaka te anyut. Kini kejingwan kenduk jongi yai bak senyap halang sebagai Minister in charge jangka urban affair ban municipal kadai halor kenong rim jong kadai ke biomedical waste treatment plan ke barang hapok mulai nong kuar jangka marten te kumjur habang ilek yang tie kami pat sekutu ke jinglang jengman jangka marten ke ban naki singi pla ila lang hibi keluar te kini kejingwan ye kenduk ke jongi yang ngi khamstik ya kini ke biomedical waste bat kelami biang ekstra ngoi pi ya kini ke marten ke bakal lut jengkak lalang hibi pla i hakin lembaga sosial media pila i lembaga media pila i lembaga kubur ba kejingwan ra sunyut namen sandi kejing kit wan kit jeng unyut jang tekarang men nang thi kam sipai kiniruk wan kit sepo marten na jen tia hirsu na jawai wan kit hapo marten nang thiru wan kit sepo marten tekeni kedike ke bangimla ban pliang kai namar baka ngi thui pi kejingwan ni keduk jeng ni kalong ba hadin bagi yo kejing jeng nam jeng kripat ba ya kejing smart jeng marten bar kejing ketak jeng ketu kal air ketu ketedam ke bami na ka biomedical waste treatment plan hang thi kan kerta jeng ke marten ngi thui pi kemekeren giri rong ba haduk mener gidang yo phone call bakerta jeng marten kala poi haduk prapo khandai phos nam tiak lalong overload kat kum kejing sandur jeng pareng lagi kat kum kejing keren giri rong ba ki ong ba pareng sandur ya ke marten tang dak bentak ki laipo hajar ngut gibreu maksimum te henry mentah dak silak dak sipolak ngut gibreu kinwan berat ya kan nyut apok marten mi sekeni ke biomedical waste ke mlong ban le hang thie mal ka government ke municipal ke urban kilapan kenya ki kendon ke biomedical waste ak arja khan rio ka site jangka biomedical waste ak di balong lakum ka di banjengan residential area kembasan spa mitar na po residential area temata bila i hentu kejing-jengai hentu tangkat no kam kejan. So in regard to that I already give them the reply. I told them yes, now the government is under process of identifying the new landfill. And yes, there was around 4, 5, 6 applications submitting, what the advertisement right from the previous minister. And we are full swing on that job for the identification of the new landfill. That is number one, I inform them. And number two, they want to come along with me for the joint inspection with my officer. That is something they want to discuss in the presence of myself and my officer. They want to request it seems there is some part of the new machineries are there, not up to the mark as per they inform me. So in the letter with this, I already informed them, I already promised them also. Maybe next week, sometime within 15 days, I'll go for inspection, I'll inform them. Tekata ka di kejingwan kejingi hang ni ba kejingi kenduk jengi minister bat ngasuh ngi pitang kat ni ngiladep kerja yu minister ngi buram ya kejing asran kejing tang bawat penbor pat ya kindong mulai bakin mi susura ngidang buram mentah bagdang mangyo kenduk sakum ni telah dak kam long successful tengi mersi ban mi susura ngin hab ban peni dak action kejingi te habidi bagani ke benta tengi i kejing start jeng government kejing mentah te bangi khmi lenti bana kala sa penting plat keni ke isu laslam pelan tengi kermen skam ke government kan wat ada kejaka ke bathmai ke jagoi pagi jaka